Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat ya. Dan mudah-mudahan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini ceritanya aku mau ngecocok teman-teman. Mau ditimbangkan nanti biar diambil sama yang beli, soalnya Mas Putra kerja tak dari dulu. Ya aku udah mandi tadi ya. Udah. Agak guys. Agak. Nanti sebelum sekolah kita nimbangin coklat dulu. Coba buat dikit ya, duluannya selalu di bawah. Ayo guys, Dek, tolong mama ambilkan rumput Jepang nih bawah dek. Gimana nih? Ada yang berdosa. Ya, cuma rumput Jepang kok. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah teman-teman. Tapi harus dikirim 1 juta kan bang betulannya harus sepiro. Gak apa-apa lah.
kita lanjut ya nanti. Soalnya kita harus ada salin dulu. Ya teman-teman ya. Cuacanya mendung. Coblok guys. Pada macam apa? Iya. Lalu siapa di? Dari diri sore. Sampon. Yo. Datang pun di tombak aku mau ngerapat Yo kan. kena anu kasih empuk kok paturi. Kapan lah mereka? Lek kasih empuk. Kok empuk anggil empuk piye kan pun anu bampun nonton. Wis tak dapat di diri sore. Coba coblok guys. Oh Mas Titin bang nambah ibu. Iki kunir. Coba medun, coba medun ae. Mami. Bakso Ira. Belum rokok. Simpen sayang batas kayak tombak. Bedane Mbak Sinten? Niku 10 ya? 10. Ini loh isinya apa? Apa isinya tasmu? Enggak tahu. Duit. Ini mandiri Mas. Sisan. Duit. Mana 1 juta? Sik dijimuk. Anu nduk. Dijimuk Pak manggur anu cobloke. Lah lek lho lah medun aku kemen Mbak medune Mbak. Nggih. Aku sampai kancing dia. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Gulune tok. Kira seket. Lo nakal tak? Gagal tak Pak Gara terus? Sana gagal tak bareng. Aku tinggi, tapi aku. Kalau gagal tak lo timbangan gagal tak? Mumah. Tapi ya wing kok gagal tak sisa. Meninggal dunia dengan tenang. Anu kok rada ribet maka rada kira-kira urusan. Tas Mbah. Wong kerep kepala juwer jeruk Oh. Siapa? Diam. Disik benar, disik. Mumat. Mumat timbangannya ya. Apa sih? Saya kecil. Kesarep lho gak loro. Lah niku nggih mboten nggih. Di pasrah Pak Ukin. Pak Renete. Pak Jarno to. Nggih. Di pasrah Pak Ukin. Aku pentingnya marani. Ora kena diet. Napa?
Ya, oleh sikat marah ganjel. Orang dipetong. Harus nyawa Yes. Bersikat nih kok. Basikat. Basikat. Masak lagi nih kok. Orang dipetong. Ah. Tarik. Iya dah. Badannya sini nih. Basikat. Sikat, saya ketemu. Jaket songo. Saya kesama balik pengpat. Sengat. Komplek rasa kaya ngono. Batures. Wong rasa kaya aku ora gotak ning Zamane ra kuwi mangepi ra 50 sisisan lho. Lah ya kowe nganggo kuwi to le sikat. Lah ya lek manira nganggo glinding. Ya aku glinding ae. Loro. Beto. Glinjenge loro. Aku larang nganggo kuwi ora godak lek. Iki dalane penak. Pak Zainal Pak. Ora tak ngonokne kuwi. Dari Biwate 13. Banyak dan banyak ikem. Pinten coe, Mas? Jewot kempret kuwi. Nggih. Nggih. Jewot. Siap Pinten? Alin nek. 12,5 anggaran. Piro deh? 13. Apa tak regane lah? Heeh. Regane 12,5. Kok le bilang lu jempe 12 ngono. Dan yang kena aku 12,5 lewat. Minggi. Apa nih? Dan dine. Astagfirullah. Apa sewune? 2, 3, 1.300 kunir. 5, Alale ilola. 4, Surah sida peneh. 3, Pak anu mang iso predek setan nih HP dek. Tak campur sampah patek ini tak angkat kompean kok kebok. Kebone dereng setar malih teng mriko lho. Dedek nika ditumpuk. Nek pun beton lek kula mboten nyala brodo, Mas. Ya apa ada ya suwe bebrek tekan kon. Dengan balik mawon nang taleni niku lho anu sing ngandhap jeneng taleni lumpet pang iki. Mantap lho. Kosor guys. Montore keprot. Sangke apike montore barang. Iki kok iso rumangsaku. Nah ya para koyarti. Kalau montore teko guys. Beres kok patang dino panas ke. Saya mampu iki kok benene ngangen. Ya. Betul petang. Payu sampe Rime alon-alon rime angel. Apa kabar-kabar mungkin direti niku? Kayu. Pateng kelempruk nyembuh bobote. Ini paukin nak. Oh. Guys, jen paukinnya pinter. Ada bobote guys. Mama cepet. Lainnya rutangnya Mbak Tutik. Tapi ya. Enggak, ahli teman. Ora kok ngalih lah pedot kita lihat ya. Yo. 86. Alhamdulillah. 86. Teko. Kayak Pak teko guys. Garap paukin. Alah. Lah bobot piro wingko? Sene. Pon telas.
Dereng mundut. Dereng mundut. Milih to, Mbak. Wah, nggih anten sing ngali-ngali Nggih, dadak begali. kula nggih, Mbak. Lelap nenek. Tang 25. 45. Iki sing karo anu ta, bolunem. Nggih, Mbak. Alhamdulillah.